Oh, nih mereka udah nyampe ke dunia digital lagi. 俺たち戻ってきたのか。 Santai. 見てみて。 Kebiasaan nge-lag dulu anjir. Kenapa ya? Hah? なんだ。あれは俺たちの地球なのか。 Oh, itu apa sih? Itu kayak Oh, kayak ini kali ya, kayak aurora tapi bentuknya bukan bentuknya, bayangannya ini. Bayangan bumi gitu. 地球からデジモン Jadi 世 bumi 界が kelihatan 見えたよう kayaknya. に、こちらからも見えるようになったんですよ。ジョン、 Kenapa tuh? 待て。 Ah, si Cumon ya tadi ya? 俺たちも追いかけるぞ。 Ih, promo lagi. Nggak disponsorin guys video ini ya. Mau coba lawan lah kita lah. Oh iya, belum setting Digipis guys. Lupa gue. Oh, ini tetap ini ya. Tetap di champion, gak ke Bloodmoon. Ini ngeselin yang ini nih, bantai dulu dah. Wih, gak mati guys, bintang 2 ya. Oh iya, yang grinding di labirin itu ntar aja ya. Di offline aja kayaknya gue. Musuhnya yang udah kita lawan semua kok. Aduh, berubahnya beginian lagi cok. Baru boros gue. Wah, skill shield. Tapi nggak bakal gue pakai sih skillnya. Ntar guys, kita ubah dulu. Gue perasaan dapat yang baru deh, Evo Boost 2. Wah, begini lagi guys. Evo tuh yang mana sih? Yang ini ya? Ini apa guys? Mega Heal. Aduh, SP Boost lagi guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, sorry guys. Lagi bersihin lagi gue. Dah, yang ini berarti gue taruh di Piomon kah? Atau Tentomon guys? Yang mana aja deh. Evo Boost 1-nya. Speed ya. Ini apa guys? Depus. Ini apa? Tech boost. Ini bisa kok. Tech boost 3 mana? Wah, nggak bisa anjing. Oh, bisa deh. Gue ngasih SP harusnya ya? SP boost. SP dah, speed nggak perlu. Bisa kan ini ya? Bisa. Terus ada apa lagi sih guys? Gue lupa. Tadi itu dapat apa gitu? Mascot, continuous attack, life up, super counter ya guys. Lupa gue. Duh, begini lagi bentuknya anjing. Ini apa guys? Lalu dah. Ini apa? Oh, counter nih. Ntar dulu guys. Kita atur dulu ya.
Super counter gue mana tadi? Bentar guys, ini apa? Ini apa? Pray. Agumon gak butuh pray bro. Mana tadi? Super counter gua mana tadi guys? Oh ini 2 piece anjing. Bentukannya begini lagi guys. Butuh SP ya. Butuh banyak kasih SP? Nggak usah lah ya. Nah kontornya bisa kita taruh. Tentomon nggak usah. Palmon, Gumamon gak guys. Yang attacknya Pancenoye apa guys? Tailmon. Auto heal. Gumamon aja dah. Kasih counter. Cukup kali ya guys. Masih banyak banget yang bolong ya Agumon. Speed boost sih, butuh speed boost dia guys, biar nggak lemah-lemah banget, biar nggak lemah-lemah banget lah. Udah kan ya, nggak ada lagi. Spesial apa lagi di Fast Growth? Heal butuh nggak sih dia? Mega heal ya? Nggak bisa. Heal plus bisa guys. Boleh lah ya. Gabumon cukup guys. Gabumon cukup lah. Udah yuk let's go. Untuk gua ngecek dulu. Let's go, let's go. Mampus lu, gua udah. Gak usah berubah lah ya. Let's go. Maju lu sini. Gua bantai lu. Sakit lu gila. Gak dapet apa-apa coy. Digital normal. Save state dulu ya kan. Salah guys. Nah, gitu naik dong. Is this the digital world? It's kind of scarier. Wah, lu datang kenapa semua jadi serem ya? Bener juga. Ini momennya banyak banget guys. Gue di save state ya, gue saranin. Black Rock ya, so lebih fine nih Kari. Nah bener kan jawaban gue.
Nah, ini dia nih, maju loh. Ya elah, gue udah punya kekuatan baru bos. Macem-macem sama gue. Tuh, gue udah punya kekuatan baru. Yang bahaya tuh yang mana ya guys? Ini dulu deh. Wih, ngebreak cok. Ngeri juga. Wah, ngebreak lagi. Miss bro, you're gonna miss man. Mati gak ya? Mati dong please. Mati gak nih? Kita pukul-pukulin. Seribu guys, 1000. Songong banget, songong. Super counter sakit banget nih, sumpah. Oh, I see kotak, man. You know the kotak? Smooth wood. Nah, ini gue butuh hardwing dari dia. Cih. Tentangin dia, guys. Belum tahu dia kekuatan kita, guys. Oh negai. Mati sini di gua. Gak ada deh kayak hardwingan nih, bro. Oh, ini ada kotak. Wih, ada tikus lah depan gua. Ngeri amat, bos. Wah, ada resep guys. Ini yang gue butuh sih. Fine horn black. Aduh, black crystal ya. Siapa ya? Sebentar, berapa sirkuit gue ada? Bisa bikin satu sini kalau kita dapat. Kita butuh berapa tadi? 4 lagi fine horn. Siapa yang punya tanduk di sini guys? Kita potong ya, potong. Gabumon ya. Fine horn guys. Dari siapa ya? Cuma satu. Gak usah berubah lah ya, males. Mati. Dia dapat apa sih? Gue lupa. Fine horn tuh dari band fine lagi. Wih, ada tuh konsep. Oh, Cumon nih. Cumon ini Maya. Gila, kelembutan hati Hikari bos. Serem banget tuh, Mickey Mouse gagal ini. Wih, kenapa itu gemeteran apa emang bug guys? Kayak emang gemeteran deh. Soalnya di sini kan kalau di anime dia ketakutan. Mati, si ini mati ya, Sukamone ya. Gonedai. Oh iya, soalnya zona waktunya udah beda bro. Perbedaan waktunya udah parah. Dark Force. Bikin dunia baru.
パイラルマウンテンって呼ばれる。 Oh berubah. Nih ada baru lagi nih gunung Spiral Mountain. Infinity Mountain-nya udah nggak ada kali ya? ス Apa パイ masih ラル ada? マウンテンか。デジモン世界があんな風になっちゃうなんて。他のデジモンはどうなったんだ？レオモンとか。わからない。 They say that で all も逆らうやつ sense は that to 全部倒すみたいなこと言ってたから。誰が？ダークマスター。 Dark Master. Baru lagi nih Dark Master. 相手はそのダークマスターズってことか。Tatakae lah, Tatakae. 俺たちはあのバンデモンさえ倒したんだ。大丈夫よ。選ばれし子供たちが8人揃えば世界を救えるんだから。 Gila, mulai dangak lehernya. Siapa yang ketawa? 元気の良い子供たちですね。少し遊んであげましょうか。 Diajak main. 誰だ？ Lah ke Colosseum lagi kita. Pimon. ではこの辺で私たちダークマスターズの紹介を。メタルシードラゴン、無限ドラモン、ピノッキモン、そして私ピエモン。さて誰から終わりにしましょうか。 Nah ini dia Dark Master 4 ya kalau nggak salah. Jadi ada 4 inilah Digimon Mega lah ya, yang berencana menguasai dunia digital. Ini kayak ketuanya si Pimon. Kalau di bahasa Inggrisnya Pitmon ya. Di versi Inggrisnya. 心配するなみんな。俺たちには Nih, 切り札があるんだ。なあ、 ini si Taichi terlalu naif ガ anjir. モン頼んだぜ。俺たちに力を見せつけてやれ。メタルガレルモン、あいつを倒して世界を救うんだ。ガイアフォース、ユートスプレトランプソー Aja ya kalah langsung. 究極体が2体でかかっていってもかなわないっていうの？同じ究極体といってもあなた方は進化できるようになって間がない。 Oh, dia udah berubah lebih lama kata dia kan. Mungkin lu udah nyampe level ultimate seperti gua, tapi ini belum lama kan? Baru kan lu berubah jadi Mega. 勝てると考えるのは大きな間違いです。 Iya, terlalu naif Taichi. Sombong. Ya mulai dah ngambekannya si Mimi, cengengnya. Iya, lihat kepalanya tuh Mimi tuh, goyang-goyang anjir. Kayak boneka yang di dashboard mobil tuh, tau lu. 少々耳障りですね。 Wah, oh iya di animenya tuh si Pitmon tuh ngelempar pisau gitu kan. Ke Mimi, ke arah Mimi, tapi dilindungin sama si Cumon. Jadi Cumonnya yang kena tuh. Sini nggak diliatin kan? Kan jurus andalannya si Pitmon kan ngelempar pisau kecil gitu, kayak pertunjukan lempar pisau gitu tau kan tuh. Karena si Cumon tuh. When I'm reborn, go on a date. Anjay, minta date, cok. Langsung laip loh dia. 愚かなデジモンですね。そんなに死に急ぐことはないでしょうに。くそ、お前たち絶対に許さねえぜ。さて次は Dah, Pitbom. Ah, lu tau gak ini Pitbom siapa? Coba ingat-ingat. Nah, ini dia. Jurusnya Piccalomon kan Pitbom.
どうしてなんだ。確かに人数は揃ったっぴ。だがそれだけでは勝てないっぴ。私たち何が足りないの？教えてくれ。残念ながらその時間がないっぴ。私がここで食い止めるっぴ。その隙にスパイラルマウンテンに向かうっぴ。食い止めるって、相手は全部究極体だぞ。分かってるっぴ。勝つのは無理でもいくらでも手はあるっぴ。お前たちなら見つけられるはずだっぴ。足りない何かを。Oh, jadi kata si Piccolo tuh kita bisa menang, cuman kita kehilangan sesuatu yang bisa tahu kita kehilangan sesuatu itu ya cuma diri kita sendiri, guys. Apa itu yang kehilangan ya kita sendiri yang tahu. Ike, 選ばれし子供たちよ。ピッコロモンでしたね。 Anjay, mau dilawan. 完全体のみで私たちに本気で勝てると思ってるんですか。舐めてると痛い目に遭うっぴ。 Hei, serius nih, lawan. Oh, gerak sendiri biasanya, guys. Oh iya, gerak sendiri. Anjir, nggak ada rasanya, Pak. Time Wonders. Matilah. Gak ada semenit anjir. Gonna die. 今ピッコロモンが死んだわ。 Oh, Piccolo cowok. 大きな犠牲を払って子供たちはようやくスパイラルマウンテンにたどり着いた。だがダークマスターズとの戦いはまだ始まったばかりだった。